lento yebhola bafowethu umuntu owaqhamuka naleya idea nangendlela futhi ephusha akwenzeki kube khona la khona ukuzana enza kahle khona umncomo akwenzeki noma yimi ungakhumbuli kodwa nje akwenzeki ngaso sonke isikhathi mayenze kahle uzoba nezaba ube neindlela zokusho ukuthi wenze kahle kodwa nakhona ubona kuphuma anzima ungathi uyagujwa noma usukufa so abantu abathile abameceleni kwakho bethi shono hayi ngeke ngizokufundisa mina namhlanje igama likaKhuzani libizwa kanjani ungathi umuntu owaqhamuka ne-idea ngoba idea siyazi yaqhamuka noKhuzani noBig Zulu ibona abaqala ukuhlanganisa ama-genre omculo kwadlalwa ibhola kuyi-hip hop nomaskandi hayi ukuthi awukwazi lokho musu ukuthi umuntu igama likaKhuzani libize kanje nake Thani Khuzani angeke ufe bafowethu ngaphandle kokuphulisa amaseko esigcina sihlale kwi-spring picnic ebesikhona esiqala izolo saze sophetha namhlanje kuseni intathatha so bafowethu umuntu owafika ne-idea yokuthi abalandeli kwi-spring picnic abagqoke umbala omhlophe wacabanga lowo muntu uhlakaniphile kakhulu okokuqala nje lokho kwenza ukuthi umcimbi ube nekusasa kakhulu futhi like kube mnandi uenjoyeke ingabikho lento yokuthi lo ubomvu lo white lo wanu brown lo wanu pink lo wanu njani yabona yonke into bafuthi iqondile akho yela akho black akho bonke abantu bamhlophe so wenza ukuthi inkundla ihlangane bonke abantu bebe moya munye okwesibili mase sigcuma sihlale kulento yebhola lento yebhola bafowethu umuntu owaqhamuka naleya idea nangendlela futhi ephusha ngakhona wawenza bafowethu omkhulu umsebenzi ngoba lobudlelwane sibakha nabaculi bakweminye imkhakha noma ama-artist ethu lobudlelwane ababakha nabaculi bakweminye imkhakha benza ukuthi impilo ibe lula kakhulu for ukuya phambili mase sizoncoma nje la ekuthenini bafowethu igcwalisa nje ifika inqwaba ama-events kamaskandi akhona ayexista futhi aphezulu ngempela egemini wayesekwazi umuntu wakhona ukuthi aqhamuke nalento ukuthi umcimbi awube nomehluko ayithi khona impela ke eminye imicimbi but lo awuthi ukwehluka ukuhluka nje okukhulu ukuthi nje umcimbi wegcwalisa akuwona okamaskandi kuphela kepha khona bonke abaculi bakweminye imkhakha lo nto leyo ezinye zezinto eyenza ukuthi igcina isi-contributor lapha ekuthenini umcimbi uhlezi uyimpumelelo ngalendlela nama-ideas ke ukuthi kungena ngama-followers ama-likes ama-likes ama-views more ama-views yinto enhle kakhulu leyo ukuthi like abalandeli bebe nayo indlela yokuthi beyichuzele nabo ukuthi hayi sifuna lo asimfundo so kuphela lapho bafowethu so inhle kakhulu into egcwalisa inekusasa kakhulu nama-sponsors eboxhasela umcimbi bemaningi kakhulu asazokwanda futhi mhlambe next year ayobe so-20 the way umcimbi oqhubeka o-excela ngakhona in terms of ukuya phambili unekusasa kakhulu bafowethu lo mcimbi singawudlela umoya Abaneme-ke ama-Blue Nation Ngomhlaziyi owaziwa ngoSqiniseko Mthembu kodwa-ke mina uma ngithatha ukubheka angiboni into embi esho uSqiniseko laphana ngolwazi-ke lwabalandeli nolwazi lwabantu angiboni into esho uSqiniseko ngokwazi izinto ezinye ey'ngale so ngane wethu ngiyafisa ukuthi ngizwe wena noma ungicingele iphutha kulento abegxakelwa yona laphana enkundleni yokuxhumana yaziwa ngo-TikTok ukuthi ngempela iyona yiphi into yagxakelwa yona kulento-ke ayishilo kulamazwi awashilo.